Ako zbog posla ili škole propuštate omiljenu emisiju, na daljinskom upravljaču rezervirajte jedno mjesto za RTL+. Novi RTL program od danas se može gledati pomoću Max TV-a. Pokretanje novog kanala RTL Plus na platformi Max TV-a logičan je potez dugoročne strategije RTL televizija u Hrvatskoj. Kao vodeća televizija u Hrvatskoj, RTL je prva nacionalna TV postaja koja koristi ovu novu tehnologiju za prikazivanje svojih zabavnih programskih brendova, kao što su Koleđica po svijetu, Bibin svijet ili CSI, da spomenem samo neke od njih. S novim programom RTL televizija napravila je iskorak u svijetu tehnološkog napretka i digitalizacije, te učvrstila vodeću poziciju u stvaranju medijskih trendova. Više novih sadržaja i druga prilika za gledanje omiljenih emisija znači samo zadovoljniju publiku. Ovi sadržaji, toliko dragi gledateljima, sasvim sigurno smo uvjereni da će razveseliti sve korisnike, a ono što je dodatno bitno za naglasiti je da će RTL Plus biti dostupan na Max TV-u u sklopu osnovnog paketa bez ikakve dodatne naknade. Televizija je najpopularniji medij na svijetu i dalje se razvija, zahvaljujući novim tehnologijama koje omogućavaju bolju kvalitetu slike te više multimedijskih i interaktivnih mogućnosti. Ono što se sada radi je zapravo da čovjek u onom trenutku želi gledati nešto, dobiva ono što želi gledati. I to je nešto nas očekuje sve više i više. RTL Plus korak je bliže nastojanju da se televizija dovede u svaki dio života. Biti viđen ili nešto vidjeti na malom ekranu želi gotovo svatko, jer unatoč tomu što danas više nisu mali, ekrani su i dalje omiljeni prozori u svijet.